Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK. Illum program speċjali. I am shocked. Illum program speċjali ieħor. Il-bistin nuċċali tax-xemx biex iħossna aktar faqa. Biex taħbi il-crow's feet. Għax illum għanna l-ġenerazzjoni li jmiss Oh my God. U konversazzjoni ma daw. Ma ġenerazzjoni li jmiss. Ma tasal imkien. Mkien. Għax di għanda opinjonijiet gravi. U dik ma semmu xejn. Bid-nuċċali tax-xemx għax ġana ħajaqbad hangover. Hangover. I'm already hungover with this discussion. All right, naħan introduċuwa. Jena tinħawat il-karti. Fodin aħna l-Ġulja li hija t-tifla ta' Carlos. Kif tħossok għal-fattu għatilek it-tifla ta' Carlos, Ġu? It's annoying after a while. Mintiex gburija? Mela, I am very grateful għal daqsek, imma jena Ġulja. Minix it-tifla ta' Carlos, jena Ġulja. Okay. Julian the Battista Montalto. Double barrel, u hekk. Exactly. U naħa ta' Carlos għanna lil-Petra. Petra hija tifla, guys. Petra hija tifla tal-ġen impjegata tagħna, ħabiba kbira tagħna. ADHD, Madonna. Ma jienu koll għalek naqblu ħafna. Ma fil-mix, ta' xini? ADHD. Ma najdux, sorry Mark, ma najdux il-papa taħħa li nafu. Li jafu koll, jafu koll, naf li jaf. Isma l-iktar nies kreativi Mela, mux għalek Petra impiegata tagħna għax kreativa immens. U għenet mux konsajt il-ġliet, imma diskussjoniet li konna ma daw iż-żazax. Ma naslum kien. Li ma jafux xin id-dinja. Għax aħna xjuħ. Fimt, allura aħna ġibnijom ma u biex nalmu. Mandix komma. Fejna l-komma. Ġibnijom biex nalmu xin id-dinja. Aħna naħseb li ħanaraw mux li nalmu xin id-dinja, ħanaraw. Forse titalma xaħġu Konverzazzjonijiet verament mirquma u sħan bejn ġenerazzjonijiet differenti. Eżatt. Ħanna raw kif id-dinja fil-fatt sejra għal-ġol ħajt fl-20 sena li ġejjin. Nistennew biss li Donald Trump jafas dik il-buttuna. Ejja, Donald, come on, do it. Mela, Carlos Ferra ħin. Yes, guys. Ħanallu toast, guys, tafu kif tilabu. Yes. Dana huwa ram verament partikolari. Huwa Barcelo Imperial Ron Dominicano. Grazzi Hansa. Kif dejjem ngħidulkom kull ġimgħa. Daqsek. U kif taraw minn l-effett li ħalli fuqi huwa ram vera tajjeb, premium ram. Tara, għalix ġifieri biżejjed. Kif tistaw taraw dik it-tifla tiegħi? Provajt inrabbi sew. Bħalma provajt inrabbi li nnifsi sew. Mela, toast. Toast. Najdu l-verità biss fuq ham and cheese. Carlos, one tomato. Toast. Oh God. Guys, the truth, nothing but the truth, so help me God. Whatever that means. Mela, għajkolkom 5 karti kull wieħed, Carlos aqbad qassam. Ħalbdan qassam. Tistaw tamlhom il-min tridu. Da minn fuq ħattu il-pakket. Tistaw tamlhom il-min tridu. U jekk ma tidux fil-ġudom għandha tistgħu tieħdu karta sewda, okay? Eżatt. Issa n-nies id-dar jafu kif taħdem il-logħba, intom tafu wkoll. U jekk guys, minn nies tad-dar jekk tidu din-logħba, ibgħatulna email fuq admin@taketwo.mt jew ibgħatulna messaġġ fuq Facebook jew Instagram u għajdulna u ntukom l-informazzjoni kollha. L-logħba li għandna għalikom tkun aktar hot, aktar tal-parties, ngħidhom maħna. You know. U ħaġa oħra ġu li rridu ngħidu n-nies li fit-20 September we are premiering what? On the 20th of September għanna premier. Għanna premier ta' proġett inti taf x'inhu vera. Ma tafx minn. I have no idea. I'm so sorry. I tune you out whenever you talk. X'qed nagħmlu? What's our big project coming up that we've been working on for 2 years? Would I be right if I said Castillo? Premier ta' Castillo, batturi eccellenti bħal Mark Doneos, Simon Spiteri u fejna. Dik li tidderiġi il-programm ukoll. Ta' disgustanti, man. Xi dwejja. Talenti. Analiz, ġver, ħalli xi ħaġa. Go away, Analiz. Go away.
tkanta, tikteb, tirreċta f'Kastillo, komponit il-mużika. Like fil-choir kienet waħda mis-solisti. Tisapporti lil Mirko. Ma ċej, sorry Mirko għagbi. Grazzi Mirko. Tidderiġi il-program, please, no. Oh, ejja, Daqsek, come on. Issa t-teddi. Tiġi għaw tidderiġi il-program li bsa perfetta bil-msiret jaqblu ma' dublet. Vera? Oh, disgustanti. Ux vera. Tifla. Ma tistax tikkompeti maħħa. Oh, le. Issa The Living Dead. Le. The Living Dead xinu? The Living Dead TV series gbi. The Walking Dead. Le, ma xina Walking għat moġobni. To be honest, I didn't say anything because I thought maybe it was a show before my time. No. The Living Dead. The Living Dead. Ġi qabel The Walking Dead. Sigla. Passoltu nibda jena? L-skin. Man, nistaw nieħdu nqaċans ħanaqraw kollu? Yes. I'm really happy. I got 5 awesome questions. Anka jena għandi erba. Illa għandu wahda tajba. Oh, Julia, be careful. I'm your father. Ok, jena nibda b'wahda naqra. I am your father, Luke. Jena nibda b'wahda serja, musa nibda b'wahda hot. Imma nixtieq nistaqsija kemm il-Julia u kemm il-Petra. Ħanna rax jaħsbu l-ġenerazzjoni ġdida. Oh my. Okay. U d-domanda hija di, kulħadd għandu jkollu d-dritt li jivvota? Hot. Hot. Kulħadd f'demokrazija sewwa, f'demokrazija. Inti fis-soċjetà tiegħek li kieku toħloq inti. Id-dritt tal-vot tagħtih il-kulħadd jew le? Kemm id id-domanda? So wait, because here's the thing, right? If we're looking at it from a democratic point of view, yes, that you need that for it to work. Like it's the basis of like a democracy. But we're not looking, mux qed naraw demokrazija, qed naraw x'taħseb inti. Inti, d-dritt tal-vot titih kulħadd? If you like back when I was studying philosophy, there was a very interesting system I had learned about where only the like fully educated get a say in politics, but all the underclasses are still very well taken care of. When you say fully educated, what do you mean? So I mean there would be a small sector of the society which are like handpicked for being the most like intelligent in education and all this. Imma min se jagħmilha dik l-għażla? So then that was the whole point of the structure was you'd have the general people whose role it was just to take care of like agriculture, keeping people alive and having children. Children were then taken from the parents and that's where Socrates. And this very was Socratic. The point where then all the issues arose because children are taken from the parents and raised communally by just caregivers. Kibbutz. You know? And then from there, they are further divided into the infantry who protect, the people who provide, and the best of the best are given a full education on everything relevant to society. Like government. They are the people who are going to run government. Carlos, tkellem bil-Malti. I have the English card. Bintek rabbejta snob. Sorry. Yeah, probably I'm gonna... English speaking snob. Issa hu paċenġa biex bilanċa. She's not a snob, innit? Għanna d-tkellmu bil-Malti, zawa. Imma kieku tmar dik is-sistema, ġifieri? I think on paper it's the only one I've read that would kind of work if you... Ma min se jiddeċidi minnu l-iktar intelligenti? And it's literally all based on merits. So you see how they excel in education and the people who show a natural kind of affinity for the subject that are relevant are passed up onto the next level and the others are filtered into their correct places. But the whole point of it is that everyone fits. Ma tatix il-vot il-kulħat. Le, mux il-kulħat. U inti? Same. Għada Imma soċjetà ġenerazzjoni rabbejna ħajoħdulkom il-vot. Zom. Imma li nara li forsi nagħmel differenti li mhux ġest nies li huma like edukati fl-iskola, whatever. I would also have like some form of system to just evaluate the mental state of the person before they vote. Mental state, see how empathetic they are. Because I feel that has a big effect on how you vote. See how influenced they are just by other people.
So are they making the vote from their point of view because they believe in this, or are they voting because... Is there imma hemm xi ħadd li għandu point of view li mhix influenzata mill-offerta madwaru? Jiena nemmen ma tistax tkun totalment neutrali. No, like obviously, like even the experiences, because those are gonna influence you anyways. But I mean, not bullied into a decision. Mhux brainwashed. Exactly. Yeah. Kif se nagħmlu dawk tkellmu nkollu bl-Ingliż kar? Jiena ma Nipprova. Le guys, isma'ni. Ħajaqlawkom fuq TikTok. Guys, kunu lesti li ħajaqlawkom fuq TikTok. Guys, ignore it. Inti xiex tagħti il-vot il-kulħadd jew? Le, no way. Le? No way. Xi ġifieri? Imma min se jagħmel l-għażla? Ħanajdlek min. Mela biex inti ssuq tagħmel eżami. Biex issuq fil-karozzi, sewa biex inti anything fid-dinja tagħmel eżami, mela mbagħad biex tażel il-futur, il-mexxej ta' pajjiżi u ta' pajjiż it-tfal tiegħi kull tuba jista' jivvota nżabbab. Ħana jkalix. Inżeggek, sorry. Ħa nispjegalkom għal. La xina verament. Mela ħa nispjegalkom għaliex kif nirraġuna jien sewwa. Mela, id-demokrazija hija mhix perfetta, però naħseb li l-aqwa sistema li għandna. Però d-demokrazija għandha problema. Illi politiku jaf, il-politiċi jafu li hemm il-merħla li hija il-massa. Illi l-massa daw li hemm massa ta' nies illi ma jafux eżattament x'qed jiġri, x'qed jgħidu l-politiċi. Allura billi tmuru tgħidilhom pereżempju nazzjonalisti! Fejnhom lil-juri tal-Labor! Allura x'jiġri? Minħabba li hemm dik il-massa ta' nies, il-politiku imur għal dawk. Imma jekk ikollok nies edukati, intelligenti li inti daw studjaw biex ġabu l-vot. Studjaw l-istorja, studjaw x'qalu l-politiċi. Imma jiena ma nafx ħafna storja, ġifieri m'għandix dritt tal-vot. Le, imma jekk inti biex il-gvern biex il-pajjiż itik il-vot tistudja u inti tkun parti mill-proċess ħadd istudja. U f'daqqa waħda ħadd tkun taf x'qed jiġri. Ma naħseb se taħdem hekk. Kif taħdem? Naħseb ikun hemm apatija jekk jien pereżempju it-tajjeb tiegħi għaliex m'għandekx il-tajjeb tiegħu li hemm 50 qattus fit-triq tiegħi u kuljum mimmur b'dedikazzjoni nitmaħħom ma m'għandniex persuna li nifhem fl-istorja. Ma lażasik xi ħaġa dak l-eżami mhux se ngħaddi. Imma jien persuna nħossibhom dawk il-50 qattus fit-triq. M'għandix dritt tal-vot jiena. That's why I don't think it should be just educational based. What should be based? Okay, tell me what should be based. How else? Se tagħmel? Setan, kif se tikun? Nifhem x'qed tgħidu, imma u jekk inħallsek biex tivvota. Min se Mela ħansaqsi mistoqsija. Ħansaqsi le veru, imma ħansaqsi mistoqsija. Ma jixtruk bil-affarijiet oħra. Jixtruk biċ-ċekkijiet li tirċievi every so often u grazzi taċ-ċekkijiet. Ma teffettwex id-deċiżjoni ma grazzi. Imma il-ħaġa di, ma ħansaqsik mistoqsija. Jekk inti sewwa, immaġina, inti ħat tagħmel eżami. La darba tagħmel eżami ħadd ikkwalifika biex tivvota, ħadd ikkwalifika biex tivvota. U immaġina illi inti la darba tikkwalifika biex tivvota ħadd tiġi mħallas min-nazzjon, Le, żomm, biex inti tagħti l-kontribut tiegħek. Ma tħux inti m'għandekx tieħu interess. Le, taf kemm hawn nies li ma jeħdux interess. U mhux għaliex ma jeħdux interess. Imma ma jeħdux. Min ħajdeċidix tistudja. Ma jeħdux. Min ħajdeċidix tistudja. Sempliċi. Nerġa' ngħidlek li jekk immara sempliċi li kuljum nagħti li kelli dawl 50 qattu. L-opportunità ma tkunx għal kulħadd taqqas naħseb. Għaliex? Illi ikollok dak il-ħin biex teduka ruħek fl-istess mod. Eżatt, pereżempju xi ħadd li għandu l-flus. Naħseb tajdu imma m'għandek imma sekonda. There's no clean way to do it. Le ismani. Imma mela, Abigail, there is no clean way to do it. But però taħseb illi s-sistema kif inhi llum hija clean? Le. Orra. Il-fef illi forsi tista' ssir illi nemmen illi like an educated vote, ġifiri n-nies ikollhom informazzjoni iktar aċċessibbli b'mod faċli. Imma l-informazzjoni hemm qiegħda. Hemm qiegħda ta' It's not that easy to find. It's not. Jien mhux qed ngħid informazzjoni bħal speeches, pereżempju, realistikament
Fimt, ġifieri dan u rajt mela dal-partit qed jgħid li jista' jagħmel hekk. Sewwa, someone xi ħadd jgħaddi minn daw il-punti u jgħid daw jistgħu jsiru, daw le. That's the kind of information that I would want because a lot of empty promises are empty promises. Imma l-informazzjoni mhix qedem, sewwa. We're not saying it's not there, we're saying it's not easy to access because at the end of the day they don't want you to access it. One day they don't want you to access it. Yes, why? but that's the problem. Because if you access it, you're challenging them. Yes. They don't want to be challenged. Yes, but then And the reason why it's not accessible is because sorry, qed nitkellem bl-Ingliż, guys. Friuli. Mela ħad nitkellem bil-Malti. Ir-raġuni għaliex l-informazzjoni mhix aċċessibbli, għaliex l-informazzjoni mhijiex super relevanti għal fatt illi inti tista' tivvota jew le. Immaġina illi inti biex tivvota bil-fors titkun taf l-informazzjoni, tagħmel eżami u tgħaddi bħalma tieħu. Illa qed terġa' fuq l-eżami. Imma diki. Mela ħadd ikkonkludi Ġulja u nsib domanda lin nies. what I was saying was very simply that because the information is not easily accessible, a lot of young people have that kind of apathy. Mux ġest zazah, like, nista kulleta, fil-verità, like... Imma particularly, I feel like our generation is moving away from the mentality of, because my family votes left, I will vote left. So people want to make informed decisions, don't have the resources to do so, so just choose not to make the choice. Because it's safer for them. Yeah. So there's that as well. So I understand. And I cannot... Naqbel 100%. Inti, Carlos, min ħasaqsi? Il-bintek? Okay, I'm gonna take ħanħodha x'imkien xi komplet differenti. Imma ħasaqsi. Il-Petra ħasaqsi. Għaxin kella ovvja ħasaqsi l-binti u biex ħasaqsi l-Abigail. Jiena fuq Abigail, guys, naf freaking kollox. Mhux kollox kollox. Kollox. Kollox naf. Saqsi il-Petra. Kieku kont invisibli għal-ġurnata, Petra, x'tagħmel? Għal-ġurnata. Xi ħaġa naħseb forsi vera mediocre. Imma f'Malta, għajbinax mhux se tilħaq li kieku tista' titteleportja wkoll mod, imma mhux se tilħaq tmur x'imkien barra minn Malta u tiġi lura. Kieku sifer, ġifieri. Le, kieku mhux insifer, kieku mmur inneħi 4 minn nies mid-dinja waqt jiena inviżibbli. Il-ġenerazzjoni li jmiss, Carlos. Carlos iċċar. my answer wasn't far off. You would be, so, I mean... Għanda punt. My answer is not Imma far off. għati eżempju. Għati eżempju bħalissa, per eżempju, politiċi. Putin, Trump, I mean, not on the same level, but first to that, Nis li joħolqu problemi fid-dinja. Eżatt. Neħjom. Hers was more noble than mine. Mine was just go and like create a lot of minor annoyances to all the people who have ever just been mean to me. Just to mess up their day, just a bit. Just something out of place. Their car keys aren't there anymore, stuff like that. Vindictive generation. Le, ma sekonda. Interessanti. Punti vera interessanti. Għax diħa salva d-dinja u diħa kull mill-qambizila. Teqridu bil-pulit imma. Oh yeah. Kemm int ħelwa. Mhux vera. Kemm rabbejta Rabbejta tajjeb. Rabbejta ħelu. Mhux rabbejta, rabbejnija tajjeb għax mhux waħdi. Mela, le. Qed inkun sarkastika lejk. I'm wondering how bad I want to do this. Yeah, go for it, Julia. Go bad. Billek, Petra. Go bad. Il-mi ħassas. Lalla, there's a very loaded question. Tajjeb. Isma, guys. Papa? You're my daughter. Inti binti. I know, and that's why rajtek ħirġa minn ommok. Ħabbejtek mill-ewwel sekonda. That's really weird because I want to know if you have a fetish or have been with someone who has one. You can take a black card. I am going to go to my garage. I'm going to find your cradle. Okay. And I'm going to set fire to it. It's about time. I know. Bridges have been burned. I mean, dana saqsili Gianni, u kif nerġa. Lilek saqsija. Ija, jekk għandix fetish. Għandek? Or have been with someone who has one. Le. Le. Għax,
You've had interesting girlfriends, huh? So I'm sure there's something somewhere in your past. Kelly Inti kont tagħmillu judgment fuq il-girlfriends jew le? I didn't know about the girlfriends for a very long time. I would just meet really nice ladies who gave me candy and I was just really happy about it, you know? Konna jdila, hi Julia, this is a friend of mine. So this is an actress who works with us. And then like... Meta bdejt induna li ma girlfriend? I was like 15 or 16 when the light switch turned on. I was like, dawk tfajdet tiegħek. oh, okay. Girlfriends, wow! Son of a bitch. That was the moment I realized he was a whore. No. I say that lovingly. Imma kellek, speċ ta' kellek opinjoni jew le? I mean, Ġili as I got older, tiegħek fuq il-fajlet tiegħu? yes. If I didn't like one of his girlfriends, I made his life hell. Wow. Jiena ġili tlaqt fajliet imħabba li ma tkunx Dik nifhimha. close magħhom. No way. He had one girlfriend, I just could not get along with her. And she had this way, she used to like try to be my mother. And that used to set she was trying to take interest in you. No, there's a difference. And it used to set me off. Because I have a mother, you know? And I just couldn't. And every time I would call him to hang out, I can't because I'm with her and we're like camping. I can't because we're hiking. And it used to get to me. And every time he wanted us to hang out, I was a nightmare. Provide, and every time guys, he left me with her, I was a nightmare. This is a challenge many people face, I think. Eżatt. Let's go. It was the only time that I was really ever truly difficult. Imma tiġi protettiva fuq jekk xi ħadd iweġġa. Lej hi protettiva ħafna. I can't, like no one can talk about like him or like his work in front of me in anything but a glowingly positive way. Because I become so passive aggressive about it. I become really like... Of course it's nice, I adore her. That's my dad, don't, if you have your opinion, talk about it with someone else. Lej taqla. But not with me. Jien nista. Kemm int ħelwa. Bija ma jistawx. Dak tijaj. Dak taħħa. X'kienet il-mistoqsija? If you have a fetish. Għala, jena hopp il-pigtails. ħafna. Għandi problema bil-pigtails. Pigtails are like... Pigtails featured in the story of my conception according to him. Yeah! Veru! Veru! Fast forward. It makes sense. Pero, jina, pala fetishes mandiċ ta' onestament. Just pigtails. Le, kifat qabel, jina jek xaħġa. Imma jkunu mnizrinaw, jew jkunu ħirġiminaw. Le, jkunu jek. Harley Quinn. Yeah. Full stop. Okay. Fair. Margot Robbie or anyone else who looks like Harley Quinn. Fair. Inti Petra. Jena? Ija, il-maħassaqsi u l-mistoqsija. By the way, Julia u Petra xaġġorħa li għandhom komen li xarom kien il-kuluri kollha tal-awsalna. Anzi, I toned it down now. Issa vera, ma I'm being really well behaved. Imma kien dak il-kulur. Dik kienet Once upon a time, yes. Pink, blue. When I was 16, I think I had exactly that color. Tiġi l-lum xara blu, tiġi għada xara rosa. Julia. Why not? Why? My family have finally gotten used to it. Fil-bidu. Petra, inti tittażel mistoqsija għalli. Aħna qed nimlew il-ħin. Għandi mistoqsija. Okay, mela. Għalija. Akkajin, ta' naħseb il-Abigail. Oh, no. Jien għandu waħda tajba dal-waqt, li ħataħraq, għatma ħarġet u ħataħraq. Il-next one. Għajdi għalbi. Għam il-karta sewda in any case. Il-masturbazzjoni. Props favoriti u sorsi mela ħanu karta sewda. U le għax intom għatkom zara dal-affar. Le, mux mela, di. Illa l-waqta ġidni. Uwejja. Irrispondi l-aħbeċ mistoqsija. Nemmer fl-univers, l-univers huwa kbir, grazzi univers. Ma rix nirrispondi, But you have to, the cards have spoken. Aħbeċ mistoqsija malija. You have to. Ma, erġa ripet il-mistoqsija. Tkellem mod bil-mod ħalli l-udjenza tismana. Mela, il-masturbazzjoni. Props favoriti u sorsi t-ispirazzjoni. Menx props? Xejn? Ne. Old reliable. Ne, menx props.
Sorsi ta' ispirazzjoni. Ħanamela draj, jek nkun ma' xaħat u daku. Ma jek ma tkunx. Boring. Kemm jiena helpful u vera, I'm such a nice guy. Għax ma rix nidħol fija, onestina. Issa, musa jislu. Daħar darba semmejt mux ħansemmiħ. Min, xie. Ikun hemm fantasiji. Mux hekk. Imma il-fantasiji huma atturi ta' ċinema. Le. Karattri tal-cartoons. Anka meta Jinnaf Mickey Mouse jew hekk. Le, anka meta nkun ma' xi ħadd. Sewwa, dak ix-xaħat dejjem ikun f'ċertu fantasija. Fimt, ċertu storja jew ċertu narrattiva li dejjem tkun l-istess. Tinvolvi. So dejjem tinvolvi l-persuna li tkun. Li jew nkun nifanzja u li qiegħda magħha. Fimt? Imma jista' jkun tkun fantasija li fil-fatt fil-vera ħajja ma tiġrix tkun aktar riskjuża. Fimt? That was almost romantic. Porn le, biżejjed, U porn le. Ġieli. Next question! Jieni miss actually. Isma' Le, mux il-papaj. Mux saqsejt inti, tal-invisibli, iwa qalbi. Għax Abigail m'għandix idea kif tilab Vera, Abigail, issa pinball machine. Ting, ding, ding, ding. Issa m'għandekx idea, aċċetta. Mela, Aċċettajt diġi ħarġet, ma naħseb ħansaqsi. Abigail. Ħansaqsi għal-Ġulja biex impatti għal-Ġulja u lilek. Jina xamiltlek. God. It was so nice. Xamiltlek. Ħad pjaċir bil-domanda li għamlet. Abigail, dik binti u mandiċ xesil. Għala, jina għanda wahda l-Petra li vernix insaqsijela. Għand biex naqdu nġildu. Imma nasib dik ħalli għanna aktar tart. Li għanda xtaqsam. Ixrab nissa. Imma għalissa ħansaqsi l-Ġulja. Ħansaqsi l-Ġulja, Carlos. Go. Għatta minn sexting. It's a very easy answer, yes. Yeah. I'm in a very lovely, happy, long-term relationship with a very lovely man, and so, yes, it happens. Lovely. He's okay. He's touching my daughter. I'll break his fucking neck. He's all talk. We went to London. I love this On guy. the second or third day, we had all of 3 drinks, and all of a sudden, I'm learning about all of his favorite positions, how he likes to do it. Kollox konna. So he is not the person to judge me, okay? God. Joe! You knew what you were doing when you invited me. Kunu seri. U għatajjab li bħala adult tista titkellem mod apert ma' ġenituri tijak. Tajjab li kunem il-boundaries u koll. Le. Imma l-fat Jena nasib ma' boundaries up to a certain point. Fis-sens, met jena u di. Tajjab li tkun open. I think you guys are best friends. And it's really nice Imma to we see became you. best friends, meta sirna best friends, meta kibret. 21, turning 22. Meta kibret. Meta kienet żgħar ma kienet taf xejn. Naħseb inti Imma mbagħad kibret. tmur għand Carlos u tkellmu fuq kollu. Le, jien ngħidilha. Jina mal-mamma l-istess. Le, jien ma nafx, ma jien ngħidilha l-inqas ħaġa, ġu l-inqas ħaġa tista' tkun xi darba ngħidilkom storja. I was thinking of the same one. I know, bitch. I know. From all the jokes and all the stuff. Jiena rrid inkun naf. Fuq f'xi stadji, jekk Alla ħares qatt ikun hemm xi ħaġa li stramba, jekk ma tiġix għandi, aħjar tiġi għandi u tajli Carlos and then we have a problem here. Meta m'għandix problema nitqu fuqha. Le, intom it-tnejn għandkom relazzjoni tal-ġen. This is like something I spoke about recently with my friends, because my friends were like, what? Why? When I told them about the stuff I've asked him about, and you know. And the stuff she's asked me about. Ġabit li għajne wara widne. Ma mux aħjar li kolla xaħat. I mean, jek ma saqsix, you're gonna go on the internet and... I would much rather have somewhere I can go that I know is safe and a judgment-free like zone that I can just ask my questions and feel educated and leave all happy dandy. Educated by Carlos, are you sure? Give me a basis.
Alright, then further research is done. Exactly. Further research required. Mux vera. Inħabbukna. L-ħraġ li stajt nagħmel nidħol podcast ma' Abigail Malli u t-tifla tiegħek. I still don't know like why you thought it was a good idea to bring me Inti on. għadha fuq good books tiegħi, ma dawn. Inti misek qalbi. Jiena. Imma saqsi. Kemmi tajba dal-podcast, imma nallam bifintajna. Bifintajna dil-ideja. Proset, Abigail. Helwinu, dazzaza ħelwin. Dazzaza. Ejja, Karlo, saqsi. Abigail Mallija. Anzi, Petra. Petra! Oh no. Okay. L-ħar minni. Ejdinna xi moment imbarazzanti. Okay. Li qatt kellek. Jalla, mi fiħan għazil. Tista' tina tnejjek trid toqgħod m'għandix problemi. I'll go with this one. So, I have ħani prova nitkellem bil-Malti. Ejja, prova. Bil-Malti nos bil-Ingliż għura. Ma titkellem Malti tajb ħafna. Iwa, ma mbagħad ninsa li qed nitkellem il-Malti. Jiġi umur tiegħi, jiġi umur. Kemm kelli żmien? Naħseb kelli xi forsi 14 jew 15. U disclaimer like jien għandi il-bladder tiegħi fih daqshekk. Il-bladder? Il-bladder. So, Tixxi ħafna. Eżatt. U jekk ikolli bżonn nagħmel pipi, irrid nagħmel pipi. Daqshekk, full stop. Konna qegħdin għand il-ħabiba tiegħi, konna sejrin paċu fil-New Year's Eve. U bdejna nixorbu minn qabel. Like xrobna kważi daħħalna fl-xkun inbitu nofs. Ġabu taxi. Le, taxi dejjem. I mean, 15, so ma sajċu anyways. I just know. U insomma, u l-ħabibti, like, għattila isma, għattila, like, għanitħol wahda t-toilet malajr, għattila ħalli namel pipi qabel ma nitilqu. Għatli le, taxi għeda u tlaqna. U keep in mind, ġa konna għedin naqajek, għax l-imbita għazmin tazza ma konna għedin nixarbuħ bawl u naqsmi bejnietna, but anyways. Dazzaz ħattanu. No, xinti ma minni. Imma sa minti le, ma donima. Dak min jaf. Ismaj. Petra, come on. You're fired. Konna sejrin party, la nafta l-SDM, nafta l-party, ma xaħġa tal-Junior College. U xismu, konna sejrin dal-party u dal-party kien rooftop ta' xi hotel. U wasalna, jemmu kif wasalna, like il-ħabibti għattila t-isma, għattila ħan nitħolna mill-pipi, għattila xandi bżonna mill-pipi. Għattila għalt li issa ġedinaw, għalt li stenna sa' kem nitilaw fuq, għalt li kem nitilaw fuq daqsik. L-ostra. U like il-libsa li kont libsa għaskinet tijaj, għax il-libsa selfit il-ħabiba tijaj, għax ma kellix libsa u kelli din-libsa twila sewda minnaw sal-art, kolla glitters, ġdida kienet għadda għazzanzni tajji. Kim, I love you. U xismu, u minn fuq, ġifri jiena jekk ikolli bżonn nagħmel pipi, at least tella nittaraċ, mhux noqgħod x'imkien hekk wifqa nistenna. U tlajna fil-lift u dak kien forsi xi 3-4 solari u jiena mat-tieni solar ġa qed immut. U like qed immut u għattilha ma nistax għattilha ma riflax iktar aw ħambul u literalment kont qiegħda hekk inżomm mal-lift mill-ġiex naħat, inżilt like salart biex nipprova b'ġismi kollu nżommu ġewwa u le. Like literalment John Offs il-lift għadna deħlin għall-event ta' New Year's Eve għamilt taħti. Like I literally peed myself. I wasn't even drunk at this point. Okay. U ħabibti, she has like 80% of the blame. Għax taf din is-sitwazzjoni. Why 80% of the blame? Why? Because I kept telling her I needed to pee and instead of like, okay, so no, like the blame is on me as well. Għax misni just bat ħallejta tmur u mort. Imma għal xi raġuni smajt minna. Xej, bat like think, fuck, il-libsa kienet sewda. Bajdija? Xidin n-namel id-il l-event? Oh no, bajdija l-event! Mela, le, tħalt nġri ġo l-bathroom, neħejta, xsilta ġo sink, biex kif noħroġ, kif noħroġ, in-nies li suppost konna ħana taqa' magħhom kienu madhom ma waslux. So all of this for nothing. So ma tħabibta għal-fisma għal taħan ninżlu isfel. U fil-lift. Which is like well and good. Il-lift naddaftu? U nizlin insomma nżilna taraċ għax konna nafu xem fil-lift għax għatħan uħroġ barra at least biex forsi l-libsa. Eżat, tinxef għax ma kienx tidera sewda, ma kienet kollha qasra miegħi. Nadifa imma qasra xorta.
U kif inżilna t-taraċ, jinfetaħ il-lift. U kif jinfetaħ il-lift, miskina, jkun hemm cleaner qed naddaf. U tħares lejja, imma like dead in the fucking eyes. And she goes... Tipo, thank you, happy new year. Le. She goes, men, right? And I'm like, men, right? Men! U raġel. Mela, mezzom Petra, għax bil-qeda fuq mejda 3 nisa, it's not fair. No, exactly, but for once it was not fair. For the men, not for the women. So... Għaxetu for once. About men and diri għalet Petra jena għandi storja vera. Kem zemżon mistoqsi. Isma di, mela kon naħdem barra minn Malta, animator, u parti minn xoltana kien impoġġu bil-qedda ma' guests unkellmuhom. Darba fost oħrajn fil-għaxija poġġejt ma' guests, unkellimhom fuq das-sufan abjad, kont fuq armchair bajda, u ma kienu fuq armchair, zoħra bajat u nitkellem, u nħdu pjaċir. U bat tatrom, guys, I have to go because tomorrow I'm working, good night, u tlaqt. Kif nasal fil-kamera, ninduna li ġin il-period. Li mandunajċ li ħallej dawra daqsek fuq il-sufan abjad. Ġifri, tu ħallej dawra. U il-boss tijaj li kien raġel, kellu juqot jaħsel il-sufan warajja, miskin. U kien jaf li... Kien jaf li tijaj, ovvjament. Oh my God. Yes. I feel so included in this conversation. Nisma ma dik, nistareċ ħaġa, dik fobja. Di maġrat li. Maġraw li affarijiet. Dik fobja ta' nisa. Issa, etnu pjaċir li nisa nitkellem fuqa, wala bibi li najda li ħallej dabra period ma. Jenna għabda vera stramba. Le, meta kon zaħira kont mur l-skola, fobja li ma jmurx iċċappas id-dublet. Jena ġratli. Fobja. Jena, konna il-knisja. Għala kon nistjala, something natural. U n-nisa kolla, I mean, I was in an all-girls church school. Yeah, like, what the hell, you know? Ġara, Carlos. Carlos. Come back. I have a good question. Carlos, viva l-period, Carlos. Jena għatma fimta li sorry, naf li mandiġ dritt nitkellem, ur noqgħod attent għax ma jmurx xi wieħed minn daw tal-Scorpion u fimni, jew xi wieħed minn daw l-ħbib tagħni bdew jitbagħtu l-messaġġi. Tal-Scorpion. Mhux taħ storja twila, dak jifhimniu. Jifhimni. Mela, jiena di tal period. Tox tidja tajda, għajda, qalbi. Għajda. Mela, tista' tajda tal-period, ma fimx. Għalix għanna niddejqu najdu period. Għalix għanna niddejqu najdu period. Għalix? What's the problem? There's no good reason for it. It's just society. Yeah. Imma there is stigma. We have to change it. Le, sekonda, imma l-stigma hija ridikola. Oh my God, I'm getting myself into trouble. Le, jiena di qatt ma fimt, onestament, di tal-period, li kulħadd jistimi l-period. Imma minn fejn tiġi? Għalix? It's an old mentality. That is dirty and unladylike. Imma tiġi. Għax inti mara, tiġi minn raġel, tiġi minn. Għax mara inti timmaġina pura u perfetta u l-fat li dati joħorġ dan it-tip ta' xismu minna. Like it kind of ruins the perfect woman, you know, that is so pure and... Does it? I actually felt growing up like the stigma came more from other women than it did from men. Exactly. Vera? Because it wasn't like a state ommi, jom missiri, like ommi, dejjem tej li tipo mandek xalf għax biex kont nixil peds fil-bidu. Oh my God. I don't know, that's the thing. Imma l-ħagġa kienet, illi meta kont niddiskutija, per eżempju, ma tfajli toħra, wan jena kien kont waħda mill-iktar li ġenitart. So, kont nilħaq jien fuq. Meta waqajt it-tarax, kien jgħidu it-tarax joġi tal-basar x'kienet. Tal-basar. Imma li ma nafidġi tal-basar. Kif naraġuna jena. Ara kemmi fucking ridikola. Illi il-proċess bioloġiku li iwassal biex tkompli titkattar ir-razza umana għandu jkun stigmatizzat. Stigmatizzat għal-mara. I mean, mini l-ostra ħalaqa dil-ħagġa. There is something. Jien ħagġa li t-interessanu bat nimxu nqalli lemm il-period. Li meta jkun ħafna nisa f'daqqa, għataw ħafna ħin fl-imkien, il-period taħħom jiġi f'daqqa. Nirregolaw ruħna.
Din nista' nitkellem fuq jien. Għaliex jiena mela jiena meta bdejt għamilt il-mossa ġenjali li tħalt f'kumpanija ma' 3 nisa vera high power. U bqajtek imma dejjem taħdem man nisa. Zom, high power. Abigail Mallija, Evelyn Saliba la Rosa, hi Evelyn. U Rejx il-kakija. U Rejx il-kakija. Hey, Rejx, right? Mela. U li kien jiġri fil-4 people, meta konet nikdamu Ġiżel, illi daw it-tlieta konna niġu b'xi mod kienu jikkalibraw. Issa, u vera tiġri, which is awesome, no problem, ħlief, li tkun l-karaġel. Ma 3 nisa brillanti u b'saħħithom. Li ġurnata qabel. Li ġurnata qabel. Isiru id-dragun. U aħna konna ngħidulhom Bleeding Dragon. U aħna konna il-kru kollu inħarsu lejxu xin, Bleeding Dragon. Għalix, għax it-3 diretturi tal-kumpanija li fien li kontet niprofa nżomm kollox flimkien, it affects, vera. Zgur, immaġina, għad kun għajjien, xaħġo l-istolku ġessejja. Imma smani, madonna tindumu fuq il-period. Jien ukoll irt ngħid xi ħaġa, jien vera kienet taħraqni. Per eżempju, għax jiena nemmen li meta nkun qabel il-period, nkun vera jien. Imminti partikolari. Ma jien bil-kontra. Is that who you really are? Yeah, I want to explain. Jiena nqatta xar, arrajt unżom ġewwa, nkun najs. U mbagħad tiddi dik il-ġurnata fej dawk il-filters jinżlu. U jekk iddejjaqni, ħanajdlek. Le, ma l-ħares inti dik il-persuna ta' għax inti partikolarment issir diffiċli, bro. Imma dak il-ħin inħoss zvog. Xeħlew. Nista, jekk dejjaqni ħanajdlek u vera ninħaraq, per eżempju, kolli ġrida ma' xaħat. U dak xat jaqbad il-mobile, immur li fuq il-period calendar. Oh my God. Le, anka jinta tafas il-bottuna l-ħamra, like yes. U ħafna drabi tkun vera u jgħamlu li jek u iktar ninħara. Giulia Petra sekonda, jena din mara nafa sew. I mean, she's my best friend, I adore her. Nadura. Imma, il-ġurnata qabel dik il-ġurnata, ninduna. Għalli xettaj dik il-ġurnata, mux il-period. Il-period. Ek. Il-ġurnata qabel period, di tinbidel. Jina nafza, jina meta tkun it-tfajla tijak mot, meta tkun il-business partner, mot jibba. Mela, Ġulja ħatajdina storja, qabel l-storja kam namel mentions, imma minni missu jisaqsi. Jena. Inti? Mela, waqt li tamel mentions, sipi domanda, taf, brava. Rajta, jem brava, ġa taf. Tifla tijaj, what the fuck? Le, vera mux it-tifla tijak f'dal-għad. Tifla tomma f'dal-għad. Mela, nirringrazzja minn qalb l-ultimate ta' support taħħom. Ara, għatterġa tiġi? U għal-magna titlobni għal xaħġa. U għal-magna tal-kafe. Carlos, għet namlu l-sponsor, si. Ultimate, il-magna tal-kafe u dejjem jissapportjaw l-arti. Kolkom bżon xaħġa morru għan. Grazzi, Ultimate, grazzi Matthew ta' support kolla li tajtuna through the years. Thank you. Nokla, brava ħafna li d-dizinjet inna logo u l-cards, Customize Nation u kol verja dossibna tsunta li printjatomna dal-cards. Ok, home li għandhom vera għal-mara tal-ġen. Għamara sabiħa ħafna, guys. Morru showroom għax għandhom affarijiet incredibli. Vera original pieces. Visiti għaddaw u kol. Kem għanna nissi support jgħu natu. We're lucky. CMYK, Josef, we love you. U ħansatta li tana Rom Barcelo Imperial Rom. Li dana spiċċa. We finish. Għed nifacċaw traġedja kbira. Next week għanna sorpriza kbira. Storja ta' Giulia. Prova bil-Malti, Isa prova. So, kontadni kif dejt insuq. Brava. Kontadni ferħana bil-karozza, dejja nsuq bil-mot, kont vera nsuq bil-mot u bil-galbu. Ver titkellem tajja bil-Malti, bil-galbu. Stenna sa' kem nibda neħel dal-waqt. Le, titkellem tajja bil-Malti. Konta d-dejja il-main road tal-Mosta dejja rotonda konġejaw actually, għax kien ħajkolna party tal-papa, surprise tal-birthday. U konta d-dejja u ma tinżilx dil-ħamiema jek eżatti qoddim il-karozza. U jimprovajt nafas il-break, imma ħarist fil-mera u ma kienx hemm mara niżla sparata warajja.
kelli sekonda u ħad deċiżjoni għat ma nistax ninkissira dil karozza tommi u bqajt għaddejja. U mir-review kull maraj eksplużjoni ta' rix. Fqajt nibki, nsuq u nibki. No! U insomma waqt basaltaw, xift wiċċi. Dik vera jibsa. Kellna l-party kont. Ġifiri, kemm ilek? Min story. Insomma, ma kontu għarrajza mejta u Jina ħammut. Dakinar stess nżil tant la rustijaj. U morna ed-għandu u badna nġildu. U najt, u nwers, u nida, u kollox ikkraħta. Waħda minn dawk. Waħda minn dawk. Waħda qomt u waqaftlu hekk nofs ta' kamra, ġast frizajt. U dadu għaddejt jitbaqba u fqajt nibki. U noħxa. U ta' friza, xaralek. Tilt ħamima, ma monster. U xena ta' sħiħa. U da ma jafx xinu jiġri, miskin. Probabli għazaw nofs nibki fuq di rostra ħamima. La da qont. U kim dir il-piri. Eżat, jep. Kull ma għamel dar fuq ida. Tafi ġifiri inti. Mux, Imma xorta traumatika li soqtu l-ħammima b'dak. Ija, ma għatma kont, jimmen ix it-tip li naqbat nibki u ma naqafx nibki. Eżat. U baqaj ħares lejja, xkemmilna fl-imkien sentej u nofs, għatma rani nibki daqsek. U ida, tipo, la meta nġildu, la jek għat konna ħazin, la jek mitċaħat, għatma kpejtlu daqsek. Xlif fuq dil-ħamima, l-ura da vera. Baqali jek, xinu jiġri, ġaraw. Mbagħad imma l-ħamima. L-iktar ħaġa li d-dejjaqni minn ta' qabel, illi anything, nista' nkun qed nara video ta' minuta u l-inqas ħaġa slightly emotional. Anka jena. Vera you get emotional? Anka jena. Fil-ġimgħa ta' qabel. Anka jena. Namel ġimgħa. Jumej. Ġimgħa u jien nafżar kulħadd. Anna li sinti kollok. Ħalla ma jkollhomx iċ-ċans jgħidu li huma. Mirko! Le, ovvja, analis perfetta. Perfection. No, Analis fil-ġimgħa qabel dak il-moment verament prekarju. U probabli. Timmedita fuq montanja u tħares li l-ġimgħa. U probabli għaw, kiku tpoġġi fuq dak is-sufan l-abjad, meta tqum bil-wifqa, ikun hemm forma ta' pittura ta' Van Gogh. Vera, Kolla kuluri, qed tifhem dik analis. Abigail, too much information. Jena nagħmel effett ħan nipprova naqra mistoqsija bil-Malti. Il-qarid bil-Malti tiegħi qar. Attenta xi batulek il-kummenti, Andri. Daw it-tnejta, inkom it-tnejta ġu ħajbatulek il-kummenti, qara sew. Ħanipprova. Shit. Il-tortu ta' missiera, sorry ta' missiera. U tal-iskola. Erġa prova binti. Kontajra, nannu kien juqot mi għajġelni naqra ktib u tajċ kem kon nirrabja x'ma konx naqra. Erġa prova, qalbi. Xi trauma minn tfolitek li għada miftuħa. Waqajna naqa serji. Go for it, Petra. Naqa serji issa. Minn fuq il-pini da trauma. U nifs? La, I know exactly what's one. Taf. Mara xtixtiq taqsam. Tlana, go. Di delikata. Imma hija xi ħaġa li issa hemm diversi. Imma waħda illi ġieli ġifieri għadni noħlom. Jien noħlom ħafna l-ħolm tiegħi vera rari jkun sabiħ. Ħafna mill-ħolm tiegħi jkun mentally tormenting. Naf li qed noħlom u mdawwar il-ħolma kif irrid imma l-outcome dejjem jibqa' l-istess. So dik jar qabel meta konna mela kienet tinbidel, imma meta jkun dal-ħolm speċifikament illi nkun inqum l-għada u ngħid nafa xi qed noħlom, fimt u hija minn it-trauma. L-ewwel darba li ġrat imma meta kelli naħseb xi 15-16. Issa dan aħna konna grupp u ditfajla kienet ma tal-grupp oriġinarjament. Mbagħad konna infraqna u kont bajt jiena biss, ħabiba tagħha di, u mbagħad kont irġajt daħħalta mal-grupp. U li niftakar di at some point alla volja ġifieri konna niltaqgħu, meta konna niltaqa' mal-grupp qatt ma kienet tkun hemmi. Għax din iddeċidiet illi qatt ma ħaterġa' tkellimni. U ma nafx. Għatma għalt li, għasnaf kem dom tinċemplina u nibatila over a period of time. U dika li aħjar tejd li isma għazdist li tersaq xiktar lejja imma tini raġuni għala, għaxina persona li jak ok, inti tejd li għandek dawn id-difetti. Ovvja, bħal kulħadd is gonna be hard to hear, imma at least I can go back and I can work on them. U dawret il-grupp kontrik? U dawret il-grupp. U spiċċajt blaħbib?
U spiċċajt, like literalment, completely, like kont narom per eżempju tellaw ir-ritratti u jiltaqgħu ma' xulxin u ma jgħidulix. Kienet tar, aħjar tgħidli isma' like ma naħsibx li nistgħu niqpaw ħbieb għax hekk u hekk. Imma għajdli għala, mhux inħoss dik il-xismu bil-mod il-mod u mbagħad, fimt? It's painful. U għadni sissa. Tħossa? Inħossa. Għax jiena ċerta illi intqal affarijiet illi ma kienx minnu. Għax jiena like l-iktar ħaġa gravi li stajt għamilt. I mean, forsi ħrixt ma' xi ħadd li kien joġoba. 14-15 għax di darba kienet ġrat għax konna tlajna paċevil. Ma kienx qalt li joġoba, ħrixt miegħu u nfaqat tibki. Tipo kif tidni nkun naf, jekk mhux mdajdli. Ma nistax nimmaġina li kienet xi ħaġa iktar minn hekk għax kieku nimmaġina kienet tgħid li hemm ġlieda. Li ma kienx hemm ġlieda dik li. Taħsbu li tfajlit huma aktar kifrin mill-boys f'dan l-aspett. The second time it happened was with a guy. I was super close to a guy. Miegħu ma' ġuvni ieħor. Konna close ħafna, konna niltaqgħu like buddies like friends. Exactly, like we used to meet up, smoke, play games and just talk about shit. Mbagħad? U all of a sudden, bil-istess waqaf jibatli. Wieħed. So kien hemm tnejn. Eżatt. Wieħed minnhom waqaf jibatli u liħor bdejt ngħidlu tipo isma. Għax konna għadna niltaqgħu jiena u liħor u għatlu isma, tipo ilni ma nisma' minn għandu, tipo kollox alright. Għax dan issa u ħadd iktar bi kbira jiena xu aħna nafuh bħala like l-inqas ħaġa ħajajdilek. Fimt, ġifieri kif uħossu whatever, but jgħidilek, he would say it arrogantly, but at least you know it, you know? Dan mbagħad għax jiena mbagħad I go fucking crazy, like a crazy person. Like I'll keep messaging because I want to know why. U dan kelli like I had to block him from everything because once he started saying like għażis li u jaqlali he went ham, but not actually saying like why he wanted to stop talking to me. When you say he went ham, I'm 1970. She's 1979. Explain. Mar kompletament salvaġġ. Ham is mean salvaġġ. Eżatt, illi ma baqax mhux qed jgħidli tipo b'mod arroganti għal xi waqaf ikellimni, illi kien ġest tajjir. Fimt? U beda jgħajjarni like konna qegħdin nitkellmu fuq Messenger. U għatlu tipo, right, issa naf kif qed tħossok lejja, tipo, thank you. Għatlu stajt tajli l-ewwel darba li bat, ma konx indejqek. Like ġemat sħat point or right. Ma kif għatfatwatek illum il-ġurnata? Kif baqat miegħek? Illi tipo self-esteem per eżempju? Mux like socially. Like I continuously like try to read a person like ma nafx like are they actually enjoying my company or really like are they just acting like they're enjoying my company? Tossok jekk inti. Yes, a lot. Like now it's gotten a lot better. Għandek il-biża li fil-fatt mhux vera u maħbib imma they're just eżatt. U dak il-ħolm kollu hekk illi like ħafna mid-drabi inkun qiegħda f'sitwazzjoni pereżempju jew ta' party hekk fil-ħolm u jiena naf li xi ħaġa ġrat mod. U ħadd ieħor jibda jgħid li is-sitwazzjoni ġrat mod ieħor. U kulħadd jibda jemmen dik il-persuna u kulħadd jibda jeskludi lili. Ġifieri it's still something. Għaddejt. Fimt, it's still something. Għaddejt minna u għadha taffettwak. Eżatt. How long ago was it? Kemm ilu? Like it's I mean 15 it happened the first 12 years ago. It happened when I was 15. Years ago. And the second time it happened when I was like 18. And that, like, literally, I blocked him from Facebook, I had to block him from Instagram, from WhatsApp, even from my phone number, because he kept messaging and insulting me. Stuff, eh? Għalix differenza. Le, inti mistek issa. Għalix differenza, xin għaddejt minna u koll. Għaddejt minna u koll. Minu da, ħasibu. I mean, a lot of people. Ma sħabi, ma nafx kif tiftaka, jien għaddej għamil like grade 3 sal-form 5 kelli l-istess grupp ta' ħbib. Niftakar. U nsejħilhom ħbib. L-inverted commas gbare. Ma normali da. U darba kont riċt, jien neċ ta' slima ma' ommi, għaxe ħena għata l-pepe jena. Jek mandu najtux. Riċt unsibom hemm, kolla kemm huma jixtru. That's even worse. Għajdilhom meħkien. Seeing a picture. Nofs il-convenience. Just dortek, għaddejt meħdejhom maċ kelma l-ħadd bat l-affarijiet. U dawn jena ma kont nġġila, ta' xemma biss kienet.
ir-ride or die tiegħi, like dejjem ma' Emma. U kon dejjem ngħidilha, imma kif tafdhom, jekk qed jagħmlu hekk lili, li jitkellmu wara dari u jdawru kollox fuqi, kif taħseb li mhux ħajamlu għalilek. U di Emma hija persuna ħelwa u like simpatika u tħobb id-dinja. U kienet tgħidli għax mamlu li xejn lili. Mux għani għafin kuħbiet maħħom, għax mamlu li xej. Which we can unpack that. Yeah, because like best friend, but you know. That would have upset me like a lot. It did, but I loved her so much. I chose not to question it. It That's was so like, nice that you didn't. You know. But then, because Julia's always right, konna ħanitilaw l-Italja, girls trip. Għammarru l-Italja, l-ewel darba ħansir fru għahedna, konna għadna kif għalaqna 18, diħlin l-università, kolla excited, ta' fint. U namlu dal-pjan. U għadda għedni Claudina, u dex konna tlajna farmhouse pre-Italy, għax konna dak izmin flus tal-mami u d-deddi għallura konna nitilaw namlu d-ridu. Għalet, Carlos. Thank you for sponsoring. U għedni Claudina ma' nejda, u taqbess u taj, għax ġej il-boyfriend. U għana kolla ndarna leja, like, Minu ġej? Xinu? Mini, kun għaf, please, il-boyfriend taħħa kien l-ex-boyfriend tijaj u ta' oħra fil-grupp. Bla problema għattela l-emwix. Waqfet. Sottili, vera. Għala, għattela, għax ma rridux u għax taħseb li jek intaħseb li jommi u missiri ħajħallun insifer l-ewel darba ma raġel, għandek zbal, ma jistax jiġi. U għatma kienet il-pjan. U dojt fuq l-oħrajn, saqsitkom lilkom jekk jistax jiġi. U l-oħrajn kollha. Taqsek mhux ġej. U nżilx lura Malta jemmina u dexri lek, u nirċievi messaġġ. Min għandha l-imbirek karus tagħha. U bis-serjetà? To my dearest Julia, kollha isa poezija kitibili. Insultani għajt li jiena sexist, li jiena hekk, li jiena. All right. U jiena U sabi jena rispondejtlu fl-istess mod għax I am passive-aggressive. U rispondejtu. I'm just aggressive. It's better to be narusa biex nara kitafx. U għattila. U di, Iva, u għandu raġun għax intiek, u jena nħalli għaddej għax tipo għajt li trit. U mbaddaret fuq Emma. U bdiet tajt fuq Emma. U li taj waqaf nofs il-kamera ġast tifrizaj u bdejt nitbissem. Konti nitnaqli bħaj. U nitbissem u nismaħħa tajt kontra Emma u sejja tajt minn maħħa ċempil l-Emma. Laqas ħatemmen ġada kif qalet. Xċara? U bdejt najdila u Emma fjammal f'daqqa wahda. U daqsek għat marġajt smajt minn għanda u għad Le, girls can be tough. Like, honestly, as much as I hate to fucking admit it. Yes, girls can be tough. Għalek let kwarti ta' drabi. Anka l-boys, ta' Anka l-boys. Imma, meta kon noħroġ momma fil-bidu. Imma fil-qosor, għax the mental games. Kienem xaħatrit il-lomma, u jena kont għanna jisni blaħ, jen kont iblaħ, kont għadni innoċenti. Fil-qosor. Ġifu għal-isma għalli dik il-persuna mux ħansemmi marret ma dak u kella dik u dik għal-omma. U jien iġġennin ta' għana mitlejl imġennen. And it wasn't... Li kella ximarda? Le, li ridet il-dak u spiċċat mija u li kienet tiġri. Daw, it's life, guys, it's life. Għajdinna hi. Part of the adventure. Ma saqsi. Sad minkom. Li ġa saqsajtni l-ewel. Petra jinnaħroġlok il-paga. Għandin kun ħadra jew le. La, mellek sun ħadra. Da xar nasibak għam dilej. Ejja. Go. Ejja, faqqa. Li saqsi? Ejja. I can take it. You should fear Abigail much more than me. You know. You're not helping yourself. Għajdinna, Petra. Għalli ma nerġax aħħa. Nejn għandi minn fejn għazel, so Għajdi. Xi fantazija li vera ilek biex tiprofa fil-kamra ta' sodda. L-oħrajn kollha seri. Imma tafxini ben. Kull min jiġi għaw, issa qasidi l-mistoqsija il-Abigail. Le. Petra tkun taf Darba bissa sewni. Mela, by the way, guys, Petra hija l-persuna li teditja nikxu l-karti. Għal darbuħra. You are like TV killer ġifiri. You repeat.
if something has been repeated, you highlight that it's repeated. Like I'm writing a really nice song. It's a country and western song. No. It's called "Give You the Finger." It's a love song to a very old ex-girlfriend /friend/ Kanta ħili ħanara. I wanna give you the finger. Go. Mela, fantasija xtaqt niprofa fil-kamra ta' sodda. Ili nuża karta sewda. Petra, l-univers bil. Għazel xaħad biex u iġab għalik. Ġifri ħanażel il-Petra. Ma tistax titfaħħil allura. It's not fair. Taħseb li jena il-fantasija tiegħi. Fimta? Kienet għażla tajba li għażlili. It's not fair. Ġireat lek? You know her too, man. Le, mux dik tal-fantasija propria. Ma dik Alright, ġifieri naqtoħra. Emmoħra. So Petra diġa ta' waħda. Mela, fantasija, għax ti għadek ma provajċ. Li għadni ma provajċ. Għax għandi suspicion li jista' jkun provajta di. Petra, fej sejra? I'm your boss. What are you thinking about She's your boss, boss? Petra. Love you. Attenta, Petra. Le, ma. Ara, għax jew dik li għadli. Dik ma tistax tajda issa, Le, eżatt, alright. Tkun a guesswork. A guess would be anything related to, so I don't say the word because the word is like very loaded. What is the word? Naqater beat. Wek. Sadomaso, the word that is loaded. Le, BDSM, ma nafx. BDSM sadomaso, jiġi. Ma nafx. Bondage. Something. BDSM. Xinu BDSM? The first word Jien is... għandi kula u darba li smajt BDSM. I used to know it. Darba li smajt BDSM, kon naħsiba xi fabrika tal-fotocopiers. Makes sense. I get. I know it's say masochism is the M, but I don't know the D Mr. and the S. Humphreys, my BDSM is not working. Le, jiena ma nħobx nintrabat, Ma tħobx intrabat. You want to know why I thought that? Nħob namel. Guys, scoop Malta Wawdex, bib kolla ta' that's why it would be a fantasy. Abigail ma tħobx intrabat, imma tħob torbot. Min feħlix. Torbot ebija, Jek ma tħobx intrabat. Ma naħsibx aqqas. I guess so. Le, xinħob naqan animation. Like if someone is stuck. It intrabat can also be animated. Yeah. But Julia, it's nice change to the move a freaking bit. subject. Your father is on this table. Forsi tal-limni naqwar. Ħattina. Kellimni wara, kellimni. Ħattina na iktar hitsek. Le, kellek taqta Petra. Mirko fucking ħażin. Kellek taqtaħa ma tajtix, ġifiri. Good. Sorry Petra, Ħajat l-oħra. you don't know your Le, ma person. sexual fantasy għal ma ċek. Sorry, għodna xini l-oħra. Petra ma taċi ma ħobx, norbot qas nintrabat. Jena, Ti ek tgħid il-karta Issa naraw. BDSM hemm affarijiet oħra BDSM tajbin. bid-dism. Mela. Bid-dism. Hemm biċċis li jista' jkun jaġbuni. Alright, Minn dik is-section imma nintrabat u norbot le. alright. Abigail tħob tikkaċċa. Mela naflim. Abigail tħob. Abigail tħob torox fil-gallerija u tnizzel il-gamim. Mela, ħana għajek jena issa. U ħansaqsija l-Ġulja u l-Petra t-nejn. Alright. Imma l-ewwel duna explanation għax jista' jkun li hemm min ma jafx minnu dal-raġel. Alright. Jien naf minnu. Nispera jiena naħseb int żgur taf minnu. Naħseb naf xini X'taħseb fuq Andrew Tate. Oh, mulej. Look at the eye rolls. Look at the eye rolls. Mela, spjegaw minnu Andrew Tate. Tafu minn għandu trade, guys. I don't actually like urini il-kuġin, il-sekond kuġin tijaj li huwa iżar minni urini ċertu videos tijaw. Ma nafx essaċ x'jagħmel għax safejna He's fina. like a male influencer all about like being the Male alpha empowerment. male, Eżatt. male empowerment and all this. Imma apart from Jien that ħan ma argumenta ħilkom, jġibx. ħan argumenta ħilkom. What? What do I think of, what argument is this? Eżatt, x'jista' jkun li tgħid favorih dal
proxmu. Mela, jiena mhux se ngħid favori, imma ħanajt li jista' jkun li nies bħal Andrew Tate li qed ikunu fuq social media jgħidu isma' men stand up and be alpha. Hija relazzjoni għal fatt li hemm ċertu emasculation li qed nagħmlu l-irġiel. After generations and generations of being forced into being the alpha, you know, like they're finally getting rid of the machismo, you know. I wish ma jista' jkun. Like it is not. Carlos, ejja! The thing, like il-ħaġa. Shot palissa. That's the fucking point, innit? Carl, ejja! Il-ħaġa Ejja. illi like il-fatt li aħna qegħdin nippruvaw kafe, okay? il-fatt li aħna qegħdin nippruvaw nibbuttaw il-maċċiżmu, din il-masculinity żejda. Maċċiżmu maskulinità mhux l-istess ħaġa. Le, imma aħna qegħdin ngħidu l-standard. Sewwa kif jaraw pereżempju il-raġel Malti, kif ikun raġel. Jiena lija dik l-opinjoni hija sessista kontra l-irġiel. Ir-raġel ma jistax ikollu emozzjoni. Ir-raġel ma jistax juri l-emozzjoni. Jekk turi l-emozzjoni mela inti like inwafqu lill-irġiel milli ma tistax actually tkun jew tirreaġixxi kif trid imma temmen li hemm ċertu ammont ta' biological determination li inti the man protects and the woman nurtures biologically. Even if that is the case. I'm asking a question. No, stenna. Personally, I would say like because people generalize. If we're saying in the generalization sort of way, then I would say no. No? No. Because like jiena ikkumparata like ma biologicament, ma naqbilx miegħek biologicament. Ir-raġel għandu ktar muscles. Ma stenna, għax il-ħaġa hi, if you're looking at it only traditionally, li le, m'għandux jaqsam, because għall-argument Jina mara kbira, nider ikbar minn ħafna riġiel. Mintix the generalization. Le, ma jina pala mara allura peress li jina kbira. You are definitely nurturing, Joe. Yes, exactly, that's my point, but I don't look it. Fimt? It's not about looking it. Yes, but if we're going off the generalization, l-arus tiegħi. It's not about how you look. Enna. L-arus tiegħek huwa l-frott ta' deġenerazzjoni. ħanisma tal-argument. L-arus tiegħi, meta ntqajt miegħu jiena, kont mill-ewwel like iffansjajtu għax dak kien jiġi l-università bil-pearls, kien ikollu l-nail polish, kien like a very kind of just feminine. Not even feminine. No, he was just and comfortable. saying that is like that is a form of sexism because it's not like he's just wearing what the fuck he wants to wear. That to me is like 10 times sexier. You know, like because this guy has fucking self-confidence to dress however the fuck he wants. U jiena kont ħadd ir-rol tal-dominanti, tal-protector tiegħu. Issa li noħroġ miegħu, tar-raġel iġenninni xi kultant għax joħroġ jiġġielet ma' kulħadd. Jekk jiġu ħdejja, jekk jippruvaw iweġġawni jagħmlu xi ħaġa. U protector inkredibbli. Imma jiena dik qed insaqsik biologically. Ir-raġel huwa protector u l-mara hija nurture. Imma lex, jiena mbagħad Then if so I'm a freak of fucking nature because I'm not. You're not a like nurturer. I am 100% the protector. Jiena titfani mħajma. And I've always been. Jiena l-protector tajma. Hands down. Imma ma tixtieqx raġel li proteġik inti? No. Le? I don't need that. Madonna, jiena vernu pjaċir li raġel li proteġini. Jiena tipproteġini fis-sens li jekk xi ħadd jiġi attakkani iva għajni. Imma jekk Le dik għall-argument is-saħħa ta' raġel toġobni. U nħoss qed nippruvaw noqtluha. Nistaj xi ħaġa. Le, mhux qed nippruvaw noqtluha, qed ninnormalizzaw il-fatt illi mhijiex ħaġa illi għal kull raġel. Ġesta xinti raġel ma jfissirx li għandek tkun hekk. Definitely. Dik li qegħdin nippruvaw nbidlu aħna, mhux noqtluha. Imma ma nistigmatizzawx raġel li huwa hekk. Jew mara li tixtieq raġel hekk. Ġifieri billi jiena nixtieq raġel li ħsieb. Ma jfissirx li mara inqas. Bħal kull ħaġa. Sakemm dak ir-raġel illi huwa b'dak il-mod ma jajjarx il-ħaddieħor. Mela hekk okej, mhux se ngħidlek, ma jekk inti mbagħad ħadd tiġi tajjar il-ħaddieħor. Iva, imma, per eżempju, meta Andrew Tate jitkellem fuq depression, jiena nara valur kif jidnirizza, għax il-fatt li kultant qegħdin fi żmien fej we are soft with ourselves, mhux minn hemm u
fimt, tipo, mux għetnajt li f'kull kas, għarajt, xina d-date fil mental health, ġvina. Pero, a big part of it was minn emmebi u fucking reagixi. Kulħadd differenti. Ma forsi ħaġa waħda tajba li qal. Flimma kuntent. Guys, ladies, excuse me, I interrupt This is not your show anymore. being very careful because there's a lot of estrogen on this table. Guys, mela, kif nara jien? Okay. Andrew Tate. Alright. Andrew Tate jena smajtu interessanti, kinda joġobni, kinda le, għet jati show, jena host għet jati show billi. Mela, jena jt li mux vera jemmen dak li għajt. Jajdu biex jiġbor il-followers. Le, Andrew Tate jena lija jaf l-udjenza tijaw. Eżat. Issa. He exaggerates. Issa. Il-raġel, il-maskolinità, whatever that means, whatever that means, għal ħafna żmien abbużajna bija. Issa għanna xaħna konna dominanti, il-raġel kien dominanti fuq il-mara, il-mara tal-ħalqa, tmur fil-kxina. Tamel li najtu jien. U t-pejjeb jixrob il-dana, jasal id-dar, jgħamil dak li għandu bżon u jitlaq. U issa, xet jiġri, issa, qed nindunaw illi that wasn't the right way to do things. Ma kienx il-mod sew. U l-mara qed issib li l-nifisa. Kif suppost għas-soċjetà. Ħajkun hemm ċerta riperkussjonijiet, il-riperkussjonijiet illi il-raġel ma jafx fejnu ir-rwol tiegħu. Tilef l-identità. Le, aħna teknikament aħna iddiżinjati bħala raġel għal ħaġa waħda, għal biex jekk jiġi l-għadu noqtluħ, jekk jiġi l-lupu niskarnawħ biex ma jmissinix it-tfal u l-mara, jekk jiġi l-ors nilbsuħ, letteralment aħnek id-dizinjati, iġifiri, moħna evolva ħafna. Biologikament għadna l-istess. Allura, is-soċjetà qed titgħallem modi ġodda. Issa. Inti qed tajt, irridu noħolqu bilanċ issa bejn. Issa qed insibu l-bilanċ. Il-pendlu. Għaliex għax skoprejna reċentement illi il-mara hija validissima fuq livell apparti li żomm it-tfal jew li sajjar il-bajt fil-ħodu għandna. The nurturing side. Le, mhux hekk biss. She's not just mara hija great at nurturing, imma hija great at other things. Mela. Issa jiena n-nisa nħobbhom. U l-irġiel inħossni raġel. Pero, inħossni raġel. Pero jiena għataħħa, pero jiena rajt ħafna storja, u jek tanalizza l-istorja, tirrealizza ħaġa. Mara hija ħafna iktar valida mill-li naħsbu u issa niskopruha. Imma għadna ma fimniex kif naħdmu bija di, għax ħafna żmien ir-raġel kif ikun ir-raġel. Edin f'mument ta' tranzizjoni. Għanna ċaħġa. Jena nemmen li mara validissima, ovvjament. Fucking right. Għalek inti il-business partner tijaj, għana validissima. Nemmen l-irġilu kol għandhom il-validità taħħa. Jena li nishtiq u fuq diħana l-għal kafe li iktar ma nevolvu, niskopru kam aħna validi minar ma nitilfu l-identità tagħna. Imma dik normali, dik normali. Bħalissa aħna qed infittxu identità ġdida. Għax din hija ġenerazzjoni. Jiena ġenerazzjoni. Mhux qed ngħid narmu l-identità, narmu l-kaxex li għax inti hekk inti mara jew għax inti hekk inti raġel. Imma Petra, ġistax inti tħossok hekk ma jfissirx li inti tagħmlek iktar mara jew tagħmlek iktar raġel. Dawk li aħna rridu nkissru il-kaxex. M'hemmx bżonn għall-kaxex. Inti uman u dak huwa l-iskop li inti uman. Is-sess m'għandux jaqsam xejn. Le ma naqbilx miegħek. Imma ma nistgħux ninsew ukoll il-fatt li ċertu nies they shift along the line. Yes, fine. Jiena forsi nkun nurturing. Nafxettajt. Ħajkonna. Jiena nħoss li r-raġel għandu jmur jagħmel l-kafe. Nistajt xi ħaġa. Nista' ngħid xi ħaġa. Bħalissa Karl, kull darba ħtajt xi ħaġa u tagħmel nofsija qalbi. Hu paċenzja, Bħalissa tikkollna dal-argument. Steni għafanajlek, għax Ġuli għamlet punt validissimu għalija. Ir-raġel ħajmur jagħmel il-kafe. Tajjeb, naqtaw għal-break. Go, Carlos.
Panta Road Lija, okhome.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Grazzi l-Ultimate tal-kafe. Mela, grazzi Ultimate tal-kafe u tal-magna tal-ġen li għanna. Issa, Carlos, inti misseki. It's hot. Ma saqsi u x'domanda. Tifla tiegħek saqsi. Taħseb li l-AI huwa perikolus. Giulia da Battista Montalto. Mela, fl-opinjoni tiegħi l-AI jiddependi kompletament fuq kif ħatużaħ. It is at the end of the day a tool. Can it be dangerous, Imma? But it can be dangerous, like anything else can be dangerous. Okay. So it has to be used responsibly. Which obviously okay, we can go down the apocalyptic, like the sci-fi, kind of route. But it can also be dangerous fis-sens it can kill creativity. Fis-sens No, like... It can kill employment. That, 100%. Bħal accountants, per eżempju. Like most things. Most things. Like what... anything that can be done on a computer nowadays, which is like... exactly. Can be done with AI. Imma... But... Inti għat li tista toqtol l-kreativita. Iva. Tista tejna l-kreativita? U koll, I like at night, it's completely based fuq kif tuża l-ħaġa. Li għall-argument qed nitkellem sa mill-point of view tal-istudenta li jiena. Jiena qabel kont indamdam like assignment 2000 words kont noħroġhom f'ġurnata 5 sigħat kont niktibhom no problem. Mindu bdejna nużaw l-AI, għax jiena qiegħda f'kors partikolarment actually għajdulna nużaw l-AI. Għax ovvjament jiena nistudja ChatGPT ġifieri. Jiena nistudja l-communications, allura jgħidulna like użawha l-ewwel araw x'għidlek ChatGPT u mbagħad żied magħha u rranġaw dik il-mentalità tal-lecturers ħafna minnhom. Imma l-problema hi li issa fejn qabel kont noħroġ assignment f'ġurnata ġieli nagħmel jumej tlieta għax mhux qed insib il-kliem. Għax tibda tiddependi eżatt. Moħħok qed jitażen. Iva, so dik mbagħad ikun hemm mod kif tuża. Li tuża biex forsi toħroġ bl-idejat, hija idea tajba. Meta kelli assignments li kienu project based li kelli nagħmlu jiena x-xogħol li ma weħilt fuq l-idea. Meta teħel imma mhux li mal-ewwel. Going back to employment ħajkun hawn shift qawwi għali għax pereżempju nerġa' nsemmi l-accountants. Li żgur accountancy jista' jsir bl-AI. Eventualment. Anything and everything, even customer care, which is like, you know. Dedikajt high-tech l-istudju kollu għal biex issir accountant, u kollok accountancy firm, u f'daqqa da ħajsparxi kollox. It's a big shift, eh? A big shift. Like we're basically just gonna be dependent on coders and argument għali għadi. Anka xogħolna. Anka xogħolna. Xogħoli? Le, inti l-ewwel waħda li ħankeċ. Le. Wara l-lum? Wara li affarijiet li għattinna l-lum. Qed naħsbuha. Qed ninsew xi ħaġa b'opinjoni tiegħi. Okay, jafax li tajt li l-AI it will take over jobs, and certain jobs bħal accountancy which are just numbers on paper and working out sums. Just. In its shell form. I'm gonna have so much explaining to do. Customer care, banking, writing. You want the human element, you think? Much you want, you need the human element. But I think it will be. I think it will be a case. I think there will always be. Like, so I think if a... Sorry, it will always be. Yeah, no, go ahead. Imma il-puntu li jekk jiena mort il-bank, tħalt il-bank jiena, u ħalmur nsaqsi għall-loan, u għall-argument naf li ħatkun diffiċli li nieħu loan, I need a human person sitting in front of me. Imma jekk m'hemmx dik il-persuna. U dik il-punt, I don't think it will come to a time where those people will not be there because they are essential for the job. Fejn ti taqbad tkellem customer care u jirrispondi robot. U taf xejn. Imma fl-aħħar mill-eżatt. Do you want to speak to a human agent? U ħatibqa' No, I think there will still be. So even if once the bot is as smart as the human agent,
Le, because you're forgetting something. Għax jien ħdim ġol customer care, u ħdim ġol customer care tal-bank. Same. Biex inkomplu. Ħdimta. You can have AI, but it will not change the fact that you have clients who don't know how to use computers. They need a phone For call. now. For Yes. now. You can get to a point sometimes with the AI, as clever as it is, that you have certain Isma, blocks. 20 senilu, smartphones, ħafna minn nies, inklus jiena, illum il-ġurnata, anka like, I'm not that far, I mean- Kulħadd jaf juża l-smartphone, jaf niżelleb, kulħadd. Mela, Għandna a 5-year-old. Mela, nistajċ tajjeb. People change. Li għattajt Abigail vera interessanti u vera tajjeb. Li għattajdu intom, għax għonek għaw generation. Yeah. Ma jina naħseb I can kind of, I'm in between. Għasta sikum mistoqsija. Aha. Kem taħsbu li ila teżisti il-light bulb? Oh, Jesus Christ, like, It's not what was that it? old. 150 years. Yeah. It's not that old. Edison. Mela, about 150 years. Okay. Mela, 150 senilu, guys. Beh. Guys, ma kellniex Bozza. il-bozza. Sekonda, 150 sena ilu u ftit qabel, jew ftit qabel, ma kienx il-telefon. Mela, dak huwa 150 sen ilu. Tlajna fuq il-qamar, għandna l-internet, għandna smartphones. 150 sen ilu ma kenniex Henry Ford. Yes. Li ħalaq il-karozza, jew il-Wright Brothers, li ħalqu l-aeroplan. Iva. Issa, 150 sen ilu, issa, meta jinkont tifel zaħir, kelli forsi 11, it-siju tijaj li huwa il-computer guru ta' ħajti meta kont zaħir, issa l-lum moħrajn, imma meta kont tifel zaħir, kont inħares li it-siju tijaj. Isma, 150 sen ilu xi tlet. Le. Exactly, like, you know, it's not that. It-siju tijaj, l-ewel, ħanaġnajda, l-ewel computer li kellu kien ZX81 li t-xelu sir tit-tot, u konna nitbelħu, għax naraw dan istikku, għadda pil-ballun li xuxin. Illum għet nilabu World of Warcraft, guys, illum għet nilabu whatever. Iġifiri, in 40, meta jena jkolli 70, 80. Jena, like, I think of when I'm 100 years old. Issa jena, meta tiġi għall-AI, li naħseb jiena huwa illi granted, like, there will always be a touch, like, for example, with editing. Yes, an AI can edit, probably faster than any human can edit. Imma at the end of the day, I feel like there will always be, ħajkun hemm inqas nies li jaħdmu f'dak ix-xogħol, imma xorta ħajkun hemm xi ħadd illi at the end of the day they're watching the product. No, so the AI has produced whatever it is that it's edited. Imma mbagħad ħajkun hemm the human touch illi jiena ħanara dak l-AI x'għamel u mbagħad nimxu minn hemm. Where I think it will get completely fucked is that at the end of the day, they will want to remove that human touch because that's a person you are paying. So they will then, and that is where we go down the apocalyptic. Imma jina nemmen li Because we will want AI to... ħana ċaħġa, ċansi żgħar, per eżempju, ġa hemm programmi, per eżempju, għal daliet namlu bħalissa li jaqta minn kamera l-oħra, ġa hemm programm li jista' jagħmlu minn human element u probabbli jagħmlu aħjar mill-human. Għax iħoss il-leħen, it's much faster. Mela, Elon Musk. Iġifiri, stennu għanna l-stage. Inti tajt, the human supervises AI, but inti għalek... Just because of the human touch. So the AI might notice the tones. Inti taħseb li AI in 150 years mhuwiex se jkun jista' Dik, mbagħad jiena hemmhekk fejn to mimic the human. No, that's when I go towards more of the apocalyptic. Go for it. Generational gap apocalyptic. Like, have you seen Black Mirror? Eżatt. You know, like that is when, like, if people will give, eventually, I know, that's where it's going. Like, we will give AI emotions. Enjoy. Yeah, exactly. Mela, ħatajċa Ġulja u naqilbu għal-mistoqsija li jmiss. Min imissu l-mistoqsija li jmiss? Inti. Jiena. Julia. Iva. So, l-ħagġa li tridu tiftakru, and this is my communications degree, prof Smallija. Faqalna. Nistudja tifla. Nizet nużaħ il-kors, nużaħ se. How subtle. The fact of the matter is that communication between humans is such a complex
thing. Dik vera. It can never be done. No, it can't, because you have no idea how complicated communications between humans is. But we might come to a time where we don't want that complex communication. Fejn Wait, preferi nikkomunika wait. rajtu l-film Her. Fejn preferi nikkomunika ma leħen li jifimni u li memx misunderstanding u li jempatizza miħaj, fimni, no matter what, u mux li najdu xaħġa u jifem xaħġa. U li għandu defense mechanism. Inti rajtu l-film Her? Tony, It all boils down to... Sorry, suppost kellena Go for it, Julia! Le, mus se nitkellmu, għanda raġun. Il-punt u li it's easy to say, because it's simpler, but then we would lose so much. We want the the subtle complex. flirting we do across a bar with your hair, and you lean You've spoken towards about her. this. Vera. The way that when you're angry at someone, you can give them a look. Can I say something ħanżidlek? Darba xaħat tafx għalli jiena nħoss li ma nistax ninsiru nħobb AI għax jiena Ma tħobb AI is differenti. Stenna, ma nistax nintrabat ma AI bħal fil-film Her. Because it ain't got a body, innit? Le, immensa dik. Even if it did, għax għalli I fall in love with the story of the person. Eżatt. You know, what that person has been through. The human element will always exist because it is what makes us human. We seek each other out. We look for the same things. It's a concept in communication Nibtaw studies. 50 sena oħra, right? Tajjeb. 50 sena oħra nkun I fall in love with the story, but who's to Mela. say that an AI won't have a story? Mela. But you know that at the end of the day, Di like, the Petra. story has been... constructed. Exactly. But hasn't our story been But would constructed you- as well? No, Would you- because yours is human and it has If you keep flaws. that concept in your head. How can you keep And Hannah, because you you know, know Petra, you know. When you watch a movie, don't you know it's fully construed? But you still... But it's a human story. Transported. It's a human story. ħajkonna nefu minn di. Yeah, but- ħajkonna. That's it. Go for it. Would you open an OnlyFans? Oh, fuck me. Petra! Like Would it's you right here. open? Honestly, I've thought about it. I like who the fuck exactly who the fuck hasn't? Who the fuck hasn't? Especially when it comes to feet. Like people that have like money. foot fetish. Tamela? Għanni bat ritratti l-saqajja l-nis u jħalsun il-flus. I don't care what the fuck. Petra, di blipja, okay? Le, Note to yourself. Le, apparti, għanda raġun. Eżat, man. Foot fetish. Exactly, or hands. Kiku jena saqajja kienu prezentabli. Għanna għamel flus b'saqajja. Issa probabli iktar jaċitawm sajk. Eżat. Peress li għedin nekna Differenti. Don't nagħmel del poli. So like 100%. botanika fuq. Like li kiku jkolli just nitfa ritratti ta' saqajja u ma jkollix għalfejn interaktja ma' dan. Akka jek ikolli għalfejn interaktja magħhom on chat a little Mela, bit. Like so ħafna fucking jafmin what? int. I'm not gonna say you're a freak because you like feet. Eżatt. I'm just saying. No, I know. But it's but like okay, so because it's strange. No, 100%. You're right. Because it's strange to me and I don't understand it doesn't mean. But 100%. Like if I don't actually have, like if it's not gonna cause me any consequences later in life. Because that's the thing, like, if you had to start an OnlyFans, what you're thinking about, what you're worried about is what the consequences will be after. If I'm just sending pictures of my feet or my hands, and this is not just like I was having a conversation. Sal-fit u sal-hands ta' sal. Yes. Jek jgħidek per eżempju tal-sinek. Oh, we all silly, go for it. Oh, when I was working, I will say that when I was working in customer care, like there used to be, I worked for British customer care for iGaming, and we used to get this guy on chat every single fucking day. He used to try his luck every single day on every chat, man or woman. He didn't care. Like his fetish. No. His fetish was belly buttons. Belly fucking Customer buttons. care kien Customer care. Xiex, So kien jibat on chat, like
listen, can you send me a picture of your belly button? And he used to send pictures of his belly button to us. Di l-aħjar storja li qatt smajt. And it's the same with feet. Kien hemm waħda mara darba fetħet account mingħajr ma kienet taf eżatti x'inhi l-OnlyFans. U fetħet account tagħha ġust qed taqra l-ktieb 1947 ma nafx eżatti kif inhi. U ġust taqra l-ktieb u x'ħadd ikkummentala darba you should do this naked. U din marqa like ħadet l-idea, so she started reading naked but with a Jar Jar Binks mask on. And she made so much money just sitting there naked. This is what I mean. Why wouldn't you? You know, as long as your identity is kept and it's not gonna really affect your life, like why the fuck would you not? Exactly. It's like when you That's ħaslejja. And it's like Ian, after coming back from Japan, people get money. You don't even know who they are. They just put their underwear like the box and put it in the. Eżatt, and gone. Japan. Ma mux biss il-Japan. But it's not just in Japan. Like people send their underwear. They send their underwear. So, like in Japan, there are vending machines. Yeah. Where you literally just put coins in and you can get like underwear. And this underwear either has the smell. In a box. Not even in a. Iso tal-kinder kif jiġu Used. Used. And not just underwear, it's with socks. Yep. It's with underwear that has like period stains, since we were talking about. But yeah, people have a fetish for this. And vending machines. Vending machines that sell this stuff. But this is not just. Dak ritratta del-ħaġa. I have videos. This is not just vending machines. Il-Japan, il-relazzjoni tagħhom ma' sess u any intimacy in general. And any intimacy, yes. They're very. But this is not only in Japan. This is like everywhere. In People America, send they've like done on it, I know for a eBay, fact. on whatever. Like Yep. people whole sell their websites, underwear they've and got their it. socks. Il-Japan hija kas partikolarment. Just because of how close, like no one is allowed to talk about anything that has to do with, you know? Petra, anti. Pero jina ħaġa Dibis. Jina li ħassejt vera ma qbilx maħħa li mill-affarijiet kollha li tissejtu semmu hija maskla ta' Jaja Binks. Għax kull Star Wars fan jaf illi kollox taċċetta ma maskla ta' Jaja Binks ma taċċetta. That is the extremity of it, you know? This woman did it dressed as Jar Jar Binks. Min daħħal il-Jar Jar Binks ġo Star Wars. Saqsi mistoqsija, Petra. I am going to ask this, but can I ask this to everyone? Because I feel like this is unanimous. Diddu, ma daħna l-ubija vera Mirko. Yes, eja, laħħa. Okay. Make sure it's great. With a bang. Temmen falla. Oh, mulej. Should I change it? Is it good for the final question? Fuq sess. I think it's a perfect question to close with, personally. Għall-mort. Ejja, tlaqna. Nibda jina, il-kulħat. I have my 2 cents as well. Kull-ħaġa li tajt irrifletti fuq qalbi. Jina mill-żmien fej ma konċ nemmen u ma rridx nemmen u ma kellix interess li nkun naffalla. Kemm kellek żmien? Kelli 15. Kont mor skolla tal-knisja u kont għallajt li l-reliġjon kien dejjem isfurzat fuqi, allura kont irrebellajt u ma rridx nkun naf fuq u aktar. Mbagħad nikber bdew jiġru affarijiet f'ħajti li bdejna ma jistax ikun li daw jiġru b'mod. Just in general, il-ħajja tmur li żmerġ, mbagħad terġa' tiġi f'posta waħedha, mod ma jista' jkun il-ħajja diki. Jista' jkun, ma jiena bħala Ġulja bdejt naħares liha u bdejt ma jistax ikun li everything is random. Mbagħad jiena studjajt il-filosofija, allura aktar u aktar tallimtu about the randomness of it and then the idea of all the different gods and all this stuff gave me huge existential crises at the age of 16, which was great. What kind of existential crisis? Dak it-tip ġos sodda, age 16, waħdi kien ħares li jistaqaf sejra, xa jiġri meta mmut jiena? Xem wara l-mewt? Dik tal-biża, Għadni sal-lum jek naħseb fuqa, I spiral, I just choose to not think about it. Trust me, think about it. No, I've gotten to a place where I'm in peace My with point it. is it's still there. It's a looming. You have to surrender to I it. know, but not yet. Anyway, besides the point, not the question, Abigail. But then
I found my own way of identifying with God. To me, imagining, because at the end of the day, Aliyah, God is our imagination. We don't know. In what sense? We don't know what God is. If it's a being, elaborate. So to me, God is like the infiniteness of the universe in itself. You know, ma ngħidx Alla batili, ngħid l-univers batili, dil-ħaġa. L-univers qed jismani, l-univers qed jgħinni. I believe whatever I put out into the universe comes back to me tenfold. So if I have been a horrible person, I will get it back. Karma. But in the sense that I believe that the universe plays a game, like I wholly believe that the universe is sentient. So not like the universe watches and says, and then just fucks with you a bit, and then if you were good, it's like, okay, you have a treat. So that's how I allora see li jettajt u li temmen falla. Yes, but Mux l-Alla tal-Kristjani u l-Alla tal-Musulmani u temmen illi xaħat ċaħġa ikbar minni. Yes, U Petra? absolutely. Honest, like, I think the human brain is too small to conceive of such. Like, mus senejt illi teżisti u mus senejt illi ma teżistix. Imma di l-idea tal-Alla li krejajna aħna illi jem xaħat illi kontinwament tħares fuq kull bniedem u jara li qed jagħmel dal-passi. Le. No. Għax li kiku hemm għalija ħafna affarijiet jiġru differenti. Like il-Mart. Jiena waħda mill-ikbar issa, like this might be very stupid from my part, you know, ma waħda mill-ikbar, like I was Christian, I was raised Christian u kon nemmen falla. U il-nanna tijaj kienet l-ikbar Kristjana, and she was a true Christian in a sense li jek Alla jgħidlek ma tidejx mela ma tidejx, jek Alla jgħidlek ma tikdibx mela ma tikdibx, jek Alla jgħidlek ma titkellimx fuq ħaddieħor mela ma titkellimx fuq ħaddieħor b'mod negattiv. She was the true Christian in the sense that then at the same time all the negative parts of Christianity she put aside, because tipo femet illi Alla jekk inti Alla ħalqek gay, jekk inti Alla ħalqek hekk, mela Alla ħalqek. Fimt? Ridek Alla. Issa, she got cancer. And she spent 7 years with cancer. And during this entire time, during all that she was going through, losing her hair, losing her strength, so she was one of the strongest women I've ever met. Like, that was the biggest hit that my Christianity took. She used to go to church and I'd get angry at her and she'd pray for other people. She's in stage 4 cancer and she's praying for other people. Nanna, like, jek itlobna għalik, bat itlob għal-ħaddieħor, imma itlobna għalik. Fimt, like, granted we were all praying for her. And for me, it wasn't that she got sick and that she died, because these things happen. It was, like, even the fact, the struggle, you know, the last year was so hard on her. And, like, that's like euthanasia. And we don't do it because of religion, because if you take your own life, it's suicide and you go to hell. Yep. Like, to me, seeing her in the final stages, being in that pain, there's a fucking God. If there was a God, someone as good as her, there's not so much good in her life, even in her last days. You know, that was one of the biggest hits. Like, okay, it's not what affected everything, then it was just how, because I think, like, Christianity in itself has been, you know, like, it's not what, if there is Jesus and if there is the God of Christianity, like, this is not what they wanted Christianity to be. You know, humans have distorted it. Imma lija, like, jiena, jek ħanejt, mus senejt li memx Alla u mus senejt li jem. Agnostic. I don't know. That's you know? agnostic. Imma there's too many things that point towards there's not that person making sure that Jiena l-unika ħaġa li isnet nitgħallem f'dal-aħħar sentej. Jien kont ħafna bħal Petra, kont ngħid jien ma nafx. U li moħħi mhux kbir biżżejjed biex inkun jaf. Allura ħallejta dik il-mistoqsija. Imma dal-aħħar sentej li qed nitgħallem hu li l-iktar ħaġa li nipprova nagħmel hu li I surrender u nafda. Issa ma nafx fiex qed nafda, jew fiex qed nerħi ruħi, imma nafda li dak kollu li se jiġi għandi ħajkun hemm raġuni fl-istorja tiegħi blu ġib kollox li ħajġi għandi. In a way it might be
No, but I believe, that's how I live my life, but I'm not saying that an entity is doing this. Yeah. This is just the way life is. Yeah. With my belief on the universe and all this thing, one thing I am very clear with myself about is that the universe does not actually care. Do not think that I believe the universe watches me and cares about my personal growth or something like that. The universe is a completely... Can I challenge you on that? Challenge me in a bit. But Aliyah, the universe is a completely ambivalent creature in my mind. It simply gives me the challenges. And if I overcome them, that's my reward. You know what I mean? And then my life will be good because I have grown. So now the next challenge is easier. And that is my reward. And that's why I feel good. And the universe has gifted me. Ħatala int, Carlos, illum, rajtni kemm in tajba. No pressure. Wow, ħatala inti, Carlos. X'inhi Ġulia titala imma. This is so hard. Okay. Mela, l-għalet Petra, l-għalet Ġulja. Fil-qosor, Karl. Għanna fil-qosor fuq l-univers. Grazzi ħafna, sinjuri, nispella ħattu gost. Fil-qosor fuq Peppi għal-Zoppardi. Għala mindu għetjaw t-tispira tkun Peppi. Entu ħatala Ġulja. Mela, jina naħseb, il-problema jadi, aħna biħħewlna ħolma illi Alla qiegħed biex jaqdik. Insija. Alla mhux qiegħed biex taqdik. Tini karozza, għamilni nkun happy, għamil ma rridx nimrad, please m'hemmx il-gwerra fl-Afganistan, whatever. Le, Alla mhux qiegħed għalek. Alla qiegħed biex letteralment inti waqt li qed tesperjenza di l-avventura kif għad f'episodju ieħor aħna qegħdin hawnhekk biex nitalmu l-uġieħ huwa l-iktar ħaġa għodda tal-univers Alla whatever biex jallimna u naraw kemm tallimna meta naqalaw ħafna uġieħ u minn flok imbidluh frabja u mibeda. Tbidlu f'imħabba. Issa, cancer, whatever, huwa faċli li jiġilek bħal xi ħadd bħal darba smajt il-Hitchens. Mhux faċli. Hitchens jgħidlek għax għali ġemm il-cancer. U nifmek. Imma inti qed tieħu perspettiva u għana il-cancer ikraħ. Il-cancer ikraħ. Ifimni x'qed ngħidilek. Ikraħ ħafna. Ħafna ikraħ tal-biża bħalma huwa l-leukemia, bħalma huwa għandna mara li tixtieq it-tfal ma jistax ikollha għandha problema, bħalma huwa raġel li jixtieq it-tfal imma għandu problema ma jistax ikoll. Hija tremenda, però skont x'inhu l-għan tal-ħajja. L-għan tal-ħajja biex inti tkun la butterfly, jew l-għan tal-ħajja biex tgħaddi min-nar, tiffaċċa dragun, tiġi quddiem Alla u tgħidlu grazzi. Diki. U dik it-talima. Mhux faċli nifhem. Il-ħajja. U jiena. Ħasasikom l-aħħar mistoqsija l-aħħar mistoqsija. Wieġbek imma. Sabiħ tagħmlu dak id-diskors imma faċli tagħmlu meta ma tkunx ġo sitwazzjoni. U nitlob il-Alla illi qatt ma niffaċċa, però ħasasikom mistoqsija vera sempliċi. Vera sempliċi. It-titali intom. X'inhu l-għan tal-ħajja? Le. Raġel. Jidħol raġel f'ħajjitkom sewwa. Huwa nice guy. Fil-qosor pa. Ma fik sfida dar-raġel. Kemm ħaddumu interessati? Ħafna. Kemm ħaddumu Int u Murlem. Grazzi ħafna. Ciao. Bye. L-aħħar ħaġa. We like tough, we like hard. Carlos. Jek nista' ngħid xi ħaġa l-aħħar ħaġa. So, il-papa semma l-għan tal-ħajja. So, I want to say one thing, and this is my opinion. Aqblu jew ma taqblux imma speċjalna l-ħin, so you can't argue. L-opinjoni tiegħi l-għan tal-ħajja hija sempliċi, and it is based, I believe in reincarnation. So, to me, the goal of life is very simply... But always allow change. To your opinion, always. Let me finish. Is to simply enjoy the ride we're on. Amen. Because I don't know when I'll get another ride around where he is my father and you are my friend and I grew up with you. I won't know when I'll get that time around again. Yeah. So my goal in life and the goal in everyone's life is enjoy this ride.
That is the only. And that's how we Bravi. close. Kela nħobbok. Kemm nħobba l-tifla. Mark, u l-mama taħħa, ma nafx ismek. Awesome daughter. Ruti, sima. Mommy! Awesome daughter. Next week, guys. Ciao guys, thank you very much. Vera. Julia, Sawatnix ma. bravi. Tu tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK.